asa hati bang lahorame pakai lehota di partikenon asa tabain mana diun di lohota parmusing kami nengkorhat mahami pinok perdebunami sirajauluan marmeme buru selanami bae namang
Dari
siya na KBP Resort Teluk Dalam dalam tanyang nami saat ma hatan itu kata naung pinasaan alam itu orang berdua antik tu serang mata do dibotok ke rumah juga naung macam pasuk-pasuk bertugas di hari sedalion marhiti apusol isok kami jongjong lumobi dong amunak ka guru-guru sekolah minggu mulu tuh torok sobia be naro main di so nasi sadatangnya yang mahal tua anak doh boruta pelat terus boruta pelat ka aku mau heran ini semata iya si sadatangnya yang mahal bisa lunak ka guru-guru sekolah minggu tumangnya kon nasida asam dia tuh dipasok-pasok tuhan nasida saya soalnya dong ni upaman kita wataki tubuhan lakak, tubuhan sikor saya tubuhan anak, tubuhan boru kami pasok-pasok itu wata pinatikon hujur ito binitapian mantu dia anggi ito mga laka tu sila na kota parsaudia sahat-sahat di seluruh masa tubuhan tiang ditigas sahat ma hamu dipasok-pasok Tuhan dering mangolu jala korasolas ison adong kado siang guru-guru sekolah minggu naik pasahaton nani tuhamu dalam ditang yang nami mau bodo tusong dia benom rumangna otik manang beleng belga manang nagodang otik dan si hatam belga dan si aduon nah di dohono pasong itu pakai si titik masih hoppa golang-golang pangarauna bodo tusong dia be kaya dunia ka guru-guru sekolah minggu dalam mitanya nasida saya Tuhan tama mangkoi pasmain mana tu pasapame
rodo kami marga si Manulang. Para si Doli, ditik pinang salpo, pinang ro, ima pamurong namin, ima nang pamurong muna. Nang ro manaro sinamok na gudani, kami marga si Manulang. Jalalas doro kanami, majaro sinamok ni Borutay. Di lasmiro hanami, dipikir kami, adong ko tahe nagabe tulang ni hela nami, ima nagabe apara si Doli nami. Kalau sinamok jan nanti naro nami ikut baru di domen nami nasida. Otik piman nagudang, sinamok di Borutay di jalo kami, lasmaro hatak. Anggian batu yulannya retong rapat martanian mahita tuangan tade mata. Asa dua kapasu-pasu. Asa dua anak dua boru ni ima beremi. Dua boru pen. Kurang dua bori teman saur matua. Kalau tung nasong anipe. Torot sabiga bila nang rupiah iba tuh di boru. Halo, Lewidia. Kau coba aku nak kerja bisa kau usah. Kau mengulur sini apa? Nami marga Manulang. Gade. So di manang dihamuna ang guru nami marga Sumarwan. Parjuro halasok kami ma diharolo muna naton tingkat nahot di atas na ringgit itu suara orang sepi. Dihamuna legal luar di guru nami marga Manulang. Katanya dua. Lumpe jawi tingkat doi dua manang setia pe mangalam guru beri guru itu lah. Lalu berdua para si Doli. Inaroh aku bunga di kodahok kamu tu guru nami molo di jaguni tulang ni hela anon koda guru seringo maho tentu Gade. di tahun legal dengan tutur nami tu guru nami dalam tapas do sukun nami tu guru nami nampe guru nak manulak ko guru nami do di pematongan ni bagas nami guru sering nah ini guru nami kan mau lihatin Sony sebelumnya menak kaningan mga usuk kuriwa alas meron kanan. Os marohamo niramula legal tu namin magkabalunga. Natur juro bere nami suganda kami sa ito jelas rohanami mida idasa jala iro nam tas rohanami tampay law na kami Tuhan muna legal tutur nami. Muna tulas rohan nami di bawah tamu pindah nahon di atas na ringgit sisi suara loh boras pin asapir makoki dahul pasarongan firma atau kita akan nama pamini tujuh luano di pasu-pasu Tuhan. Kami mau bela nami doh buru nami di pasu-pasu Tuhan. Matutup. So ni manang amak boru nami, na boru nami. Kumbajuro kami juatong pasu-pasu itu na sida. Mengatung las rohan nami, tang lobowi mga boru nami. Sama do habi ni jawai mana sa udah duai. Nang di pasok putuhani habi mana hari-hari na launi. Itu las rohan nami. Wala itu las rohan nami, tubiri nami nang di boru nami. Bere doto boru siguro honor namin Tuhan na Diyos. Pasangap na to semua saya ko mga ulo di tanong ang ilihon ni Jehovah di batang Tuhan. Naturas mulo amang boru namin na boru namin. Naturas mulo liga-liga tutok namin mga kamalungan. Unang di kailahuhan ang tulang namin. Imot agar-agar namin na mga tulang muna sa lupa. Ilo siguro na. Anong kudabay kami, pimaulayati ma
Manulang di Partikiano di laong Majalo pasu-pasu paggawa sarili mo na kaniburo namin do kailan namin Olo hamit ko mga do de batang ang diyan magbiluan niya di sa hamit ang kapasu-pasu niyon kailawa namin do mo jadi Partikiano bangsa to namin do tuwamu ito na basa ulas na gadyan ito rapo order na ditanyang namin do. Kalau dia tanggal lain kuna sugong ni ngares di lain du saur madura. Memang kilo letak persita di uluta sigano bari. Aina sulungan ni saur madura mabelas rohani ba. Alang ke magjuruan niari ito na basa dok ni lagu di basa taman nuluk na kadjamon kebelas rohani daging nang pas nang rohani podium jadi isang nari pas atau nari mau na kajamon kamu uday ma guru nami ima parumami ajari may manok denggan ang dia tujuan nyari pertujuran antara si marmata dohok marga si madublang dan ubah-ubah yang osial-osial iman ang tanya kita. Dia baru sudah berdiri pasar tadi berurusnya kejangon, mau lusi daging mau duot mau lusi kita saluran. Permusik kami, nek pasar tu lulus kami, lulus pasamo tulai kami, doi foto kami, asabai mahamang musik na hormat tusi. sehat terus juga ngaji kami begitu mau sahur itu ada hari panggilan komos begitu foto-foto itu aja itu bilang kami lagi tak aku nak kamu main apa nih begitu kamu pati paling mami alana
Di sini. Asabitkan karumiris at kumiyokot na turok. Tuwakari na mangihot, kihalak turok urukko. Tubumat tong anak ini, baru itong turok mula may salibatu. Nasa taktik walang galing kagarini. Asimukan ini kata, tubumat tong dihamu anak na malumaktahi, dala burung permas dala pareha. Sahat solong sahat matulutnya. Nungkari pasahat kami nakari. Tuhamura urus kelai, asimar wani dewata horas mau dalam sahat kamu tukang kali. Manakai hela, ison, isinya honyo sima dua mon tukang hela. Oh kelara, ketakut tuh, unang buat tuh dunia. Jadi mulut tukarong pengen dokter ayam menang lu, ayah apalah salah gua tuh dunia ni, tak kaya mau orang tol na, boleh buat tuh dunia roda. Ulang tahun minggu hanya pokoknya mula doa kapes tahulah ulang lagi ulang pakai macam ni nak kelaran. Jadi boy boy jadi ima panggohina hela doholong na asa emes kabadua pertanggungan itu. Harus mahita dulu dari dulu maka butuh paroro. Apa